Anankariabo, Abofra Pentin, open your to down, or say to your drum pentin swa, to man of to come fra. Tell me, every year, me, was a dear German, not the then free President Kufuor time, and I'm the Auditor General. BBR. Manason entina so na America na babona amane na tenemu ma Kufuor so twam fe nwotwe fe President Atamere so beto aso bia meneno na bia bebusa no won so ma kwankyere kakran ni eguso fe nana Adan Kufuor ba ya se meye board chairman wana mane was ya Audit service there wa na nkura muntino permission wa ha no amna yiye ene ewie ebaya mene Miss Ofosu Diabo Emmanuel Ofosu Diabo na Gladys miensan no ne Audit service for Asante na medino ba ndina bachia na sanse ono hwe Asante maso na Audit service ni nyina mpanyin ka wa Asante no na bedi akire ni na bibia wan kakra bia yaye ene adan kakra isisi ni ade no bombo so kakra kire mu se ne be anana nso be hunu ne ekoso wa Asante memo Audit service adwuma na ndawroma eguso ayeye tina ba ya ewie ya na ndawroma ya frame fosuji abo Emmanuel be free office kokoti na afi etwa nwi na abosumi edosumi dubako ana madwuma mpanyifo ede me bai se memesi Asantehene anan e Auditor General so ntina otwimi na etwa nwi ana mepe ya me papa bibia ya dwuma mpanyi Professor Edward Bia Ajiman efrem se na oba kumasi no Asantehene mu no akwakochia ohene omanra ana msi ejame pacho debi ana osi debi untimi enkotena Asantehene mu obra usi anan a onkochia ohene tisade tie de ene mia me beso nsa na me de abechia ohene no de ni shira atawachi no tima ye adwuma pa ama Asantehene afane ntuma pa ifra na me ba yesu medwuma mpanyifo bo modern pa wa Asantehene mu abrofu offices edan omunsi ama Ghana nyina no emu 19 no emu 9 e wa Asantehene mu ha ebi wo tepa e ya abrosan ebi wo afijase e ya abrosan ebi wo ofenso ande edantia a omuguso a omusi aka akra bi mo mawie de ewo aguna ene de omawie a yetimu ye adwuma sisi a ye wasase so wo mampo a ye beto aso esi nti komase so ye wo office kase pa anana
Professor Dia Dia Jimadahuma was here my Donyame. Was see ministry hono congestion ho nti o si ne yakɔhye ho ne yetima yɛ adwuma pa ahyɛ Asantehene animonyam tie baya enhia ne yɛba so yɛkura yɛnsɛm abrɔfo nsa baako du baako ɛne obdie kakra adwuma ne sɛ de wasi ekunu ho a wɔde som Ghana man no ɛso papaapa Jean to was no prof to was so dear all the service said they was cool to watch it how they are so Ghana man no I had so the ɛso papa Penyin go ba ya wode ne koye no oba ya se na ha no se menkonko ya adwuma so no penyin go do ba ya odo koye ho pe oba ya se nuwa odo mebu dwumadie no nyam se na dia se me bo na ma ne for time no kre aban sika nyina se bo mu na ehwe enkontabu e wo ho sa ampasika no ko hin se sika what trying report near the parliament rese John say my penyin go pe so abasika nyina se ye de ade se ko ho de fa de we no ampa e de hye won sa ba ya wo no na sira wo utie no na kasa otu hu chei se be bia de si bia na wo report se no wesi e ko parliament se be e hu ba se bia over go view oba what na nana no wo so mu a wo check kuta gine so se be mapanyin dada kufo wo se be kan se be biwa wada o mebu wo no na professor timadua so wo hwe unse mu no so mu a unga mu twa be bia e check kuta gine ode ye ya ni monyam a si Jean pa wo di ye ukudie mu a ni monyam kase ebe mu ba ye wo sa be ye chairman am se ne kwatete enkwala na we eche no so mo nyina Jean so ya wo to aso a se be sai ba ye a mo ye chairman ni bobo da made was the prof mapaba ko e ko wo chiri da fa onum die ni stabilization wo no kwatete enkwala e ba no eze no de enana mi ya ba ba chi aye ni si prof wo ka che we de ne wo de nana ba ya wo da ba chiri mi o ne onu nua ba no anse montumbo ase sua ni ye bibia ni bia wo ho no ma frɛ na busa no na bibia kakra no ma sua no yo si ba mo di ma ba bi ni wo kan se prof wo yi bi papa na bibia no a na ku die ni tuwa che no wo fa se be su bibia amamo mpe no ho ma frɛ prof we go say ya nu e ho se be kwache bi o bia no o de che mo bi su a e de nyam kase de e be bremo Ghana ba sika sembe e fa so gyina mo so se Ghana man ni fa kase pa e gyina so mona mo bibi mo hu se sika e de ko ha na ko ya mpa na se mona mo bibi se abazika so de ko ha wo de ko ye we wo de ko ya kwan no e ko ya mpa na mo bu konta Ghana ma hu se ampa se sika ye de ye adwuma no se mona mo bu konta o se biska ya tu din se ye de ye adwuma no ampa se ska de ye adwuma no ampa Auditor for bi ho abehwe ni akwaji sika ni atro no ngonwa so auditor spray be ho mo a ye ko ni akwaji sika ni atro report no se mo nwan eno so ho o se eno so ho tini nyina no mo mfa nsuanya za no ye enti no odagina se bi nyina no no ka za cho se ye bin cha de o do ba abachi ibade a fa no su de sua e no de ye ya emfi adwunu ni odi de gya Asantehene mu ha se bi no ma simbia ebi akọ ba bi aye kwọhwehwe Ghana for namsi ni embassy for asem a ye koduru ha ye pe ba bi mo mkoda ye edidi ye nti ya ya ntro ni ye se wo ho se bi ye bo a ye kọ aboni Ghana embassy for akohwehwe music asem ye ko ba bi o te kase mo da ye mo nware kase di ye se bi ye di ntro eno so ho ini ya no nsuya ni ye na nye boko osunya no de futu aba mo nsuya ni ye na Ghana man ko so no ene hia na bibia nye boko to say ordinaba na chese wa be chese 42 ye nti mo mienu mo nsuya ni ye na mo nye adwo osi ne ono professor Jibadua baba wo mu so 42 ye mo so ne sutie na mo fa nsuya no na bibia nye nkurumdie ma mo to say na adwo ya da na se papa na professor Jibadua otumfo so wa do wa se papa